Isi kemasakan nanging lowongan, dua ngalih untuk di depan kang wang malu. Dadi waitress sangon batu loncatan. Cari kesempatan banjir orderan, tukang masak masih kewalahan. Bose kelabakan terima pesanan, nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo. Ditu menawarkan bantuan, sing medaya bose koni demen gadi sung ilo man posisi. Ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen. Hilon ni jegek boleh waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan ni liu makan ni meimbo, kuliah ni lo dadang aku. Hilon ni jegek boleh waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan mekenyam, bosnya mekenyam, kadongi masih mekenyam. Jani ilo milu masih demen, megais sesuai basic pendidikane. Uling pidan mula ngantos-ngantosang, uling waitress apang ilo dadang aku. Kesempatan banjir orderan, tukang masak masih kewalahan. Bose kelabakan terima pesanan, nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo. Ditu menawarkan bantuan, sing medaya bose koni demen gadi sung ilo man posisi. Ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen. Hilon ni jegek boleh waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan ni liu makan ni meimbo, kuliah ni lo dadang aku. Hilon ni jegek boleh waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan mekenyam, bosnya mekenyam, kadongi masih mekenyam. Waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan ni liu makan ni meimbo, kuliah ni lo dadang aku. Hilon ni jegek boleh waitress dadang aku. Jalan-jalan masakan ni saja jalan. Pelanggan mekenyam, bosnya mekenyam, kadongi masih mekenyam. Jani ilo milu masih demen, megais sesuai basic pendidikane. Uling pidan mula ngantos-ngantosang, uling waitress apang ilo dadang aku.
ang ilo dadia